Projekt Bilingvalni STEM naukovki namenjeni дівчатам і дівкам-припадникам національних меншинах, котрі žijú u Srbiji, a žadajú še zanimať zo nauku. U brošuri, kotra provadzi projekt, prikazani 11 bilingvalni STEM naukovki, kotri srednju školu zakončali na jednim z jazikoh nacionalnih menšinov u Republiki Srbiji, a poznejše še afirmovali u oblastoch prirodnih naukoh, tak volanih STEM disciplinoh. Od 11 naukovkoh, 3 zo z našej ruskej zajednici, Ivana Budinski, Jasna Papuga i Sandra Bučko. Ukazujemy z tym, że żeni ruskini dobre znają co su, że im nijaka nie barijera, że su ruskini, że chodzili do ruskih školov, że zakončali obrazovanje na ruskim jaziku, że się školovali ljem po ruski 12 roki, że rozdumuju šniju po ruski, ale że mają šmelosci i mają, najpowiem, dobru osnovu z Keresturskiej gimnaziji, z Keresturskiej školi, żeby napredovali njeljem, najpowiem, u serbskej nauki, ali i dalje. Ministerka za ljudski i menšinski prava i društveni dijalog Gordana Čomić vyražala veljke zadovoljstvo, že še konječno počalo hlasno bešedovac o afirmovanju ženoh u nauki i nahlašela, že treba dać veljku potrimovku mladim djevčatom, kotri iščevšenja znaju zošćim še budu zanimac, že bi rozdumali o STEM disciplinoh. Projekt Bilingvalni STEM naukovki realizovalo Združenje Hraždanoh Rustem z Ruskog Kerestura.